Bismillahirrahmanirrahim. Değil diyor. Kaç bu? Bakmışlar bu. Kalk ya. Marga dostu için. Vay ya. Vay hala çıtak hakik. Hada yak. Değil şey diyor. Kalk anar ya. Bu ayılıştık bu. Değil diyor. Niyetin de. Dal obul sağ değil. Вот сегодня такой день, 27-й день. Сегодня такой плов, 35 казанов, общий объем 2 тонны. Рассчитаны на 20 тысяч человек. Hết trò bác, hết trò.